Kulun tutar bastaka күнүттен хүрбе bir күнүгер диери биһиге улус будагар меңе хаңаласка үрәгәри салалтатын көгөләһиннән иебинин сахалы агыбын агыга марафон тимектенне. Бу марафонта сүрүн бәйтин идеята ден бу төрөппүт тылы ие тылы карыстагыңа оннотон оголор ие тылга сыһыннар ден сылла хоруптагы тылыбыта. Ол курдук биһиге хасбирди осколабытыгар 600 чеке төрөппүт бу марафону 3 неделе ихигер барытын астылар. Манна ананоттон бейте каландар оңолубута онна агы дневниктарыгар оголор толору исқохоннақ хасбирди ылга бу күннерге үле барды. Оголор бутугар бу иетылы иңерәри манна сахалы айымнелар талылыбыттара. Онноттон күстәг өлене бу манна библиотекардар, оскола библиотекар педагогтара тәриян ыттылар. Онноттон үйрәгәри салалтатын сүрүн специалиһе Дмитриева Татьяна Михайловна көгөләһиннән ытылынна. Бии берниләх партнер бут аяр кинеге кыһата. Бу манна хас бирди төрөппүккә огого бәяләрен беләхтерин оннылар спонсордатлар. Онноттон бу үле республика тахымгар тахсыга деннер бу опыты биһиги таргатык биттеннер. Оттон үйрүләх бу түгәнгә эдиннеләр. Onun ottun biһиге оголор бут бу хас бирди ылга иебинин сахлы агыбын ден болбакка бүттүн жекергенинен агалын агыбын ден эссе дагына сайдан яктыра. Оннотон атын форматтары ме биһиге туханаммыт бу алын класс өрнәчләргә болбакка бу орто сүйөккә улахан сүйөккә аныгы кемгә бу цифровизация үетигер атын эссе форматтары туханаммыт салгы үләне итек биттин эренебин.